Matija, još nekoliko riječi, dakle što se tiče cijele priče, kao što smo konstatirali, Futsal Dinamo je daleko dogurao, puno puta si to rekao, ali naravno molim te da još jednom ponoviš za naše gledatelje. Koliko tebi sa toliko futsal iskustva, igrao si i za reprezentaciju i osvajao malo nogometne turnire od Kutije Šibica i sve drugo, osvajao si naslove prvaka Hrvatske, sljedeće godine ćeš napuniti 40, ako se ne varam. Koliko ti znači Futsal Dinamo u tvom gradu sa tvojim navijačima? Hvala lepo za ovo i samo bih se osvrnuo na Tonija i oni Šokota i Purgar još pred kraj karijere i to znači još jedno 5-6 godina, jer ovo kad se doživi sa navijačima ti da nekakvu dodatnu energiju i sigurno će mu biti teško se ostaviti. Ali dobro, ta priča im stoji da se ostavljaju, ja se isto ostavljam već jedno 10 godina i ja mislim da ću se još 10 ostavljati ako ovako nastavimo. Što se tiče koliko mi to znači, ne mogu vam opisati koliko energiju mi da ovo sve na terenu. Ja ne znam, nekad ustaneš se iz kreveta, teško se digneš i na nekakve druge stvari ideš odraditi trening. Teško je, boli za teže kad dođeš na utakmicu. Ja mislim da se Toni slaže sa mnom i Purgi, ovo prođe sve. Dođeš, izađeš na teren, osjećaš se ko mladić i velim, ako ovako nastavi se, ja ne znam, morat će se drugi malo pobojati da bi maknu, morat će me upucati, kad bi rekao jedan moj predsjednik.